Jedna žena zove drugu ženu i pričaju na mađarskom, ovako ide. Hallå? Ja, servus Andi, hogy vagy? Servus Józsi, jó te? Akkor neki, de... Mit csinálsz? Czekaj, nem tehetünk. Várjál, várjál Józsi, várjál. Szali! Hallgass, bazd meg, de Istenem, láttam én, nem tudom! No, itt vagy? Itt vagy. No, én was saying, de kinek látom a papucs, de menjen sok király, de mindenki, de nem tudom 1, 2, 3. Nehezen viszont a lupa. Nehezen játszani. Da nisi lupa jebot. Pa sad sam mi pričao bre to. Ajde. Pa ono za 2 bakice, znaš ono. Joži i Andi, šta su već, ne znam brat više. Joži te i Murphy ime. Ne znam, ja bi ga zajebao sa sve. Nikad naspalo. Joj, pađ. Nije, to znam da znači prijatno. Oblokozni. Šta je oblokozni? Ima recimo, znam šta je geci, brate. Te vagy geci, brate. Znam da brojim, evo slušaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, plus neđmen, baš to je 30. Onda znaš tako ide neđmen, 56, 56. Opa. 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, pa 1000, ide 1000, 100, ne brate. 2000, 1002, ne, 2000, 2000, 3000, onda 10.000, dobro to da? To ne, da. 10.000 vodno. Ne, to je mene bakuš učio bratnog smišlji, od kuće na ping pongu, u sečenji. Ono je. I posle kukla. Znam ja na mađarskom da brojim. Evo pitaj me bilo koji broj. Ajde. Ajde. 1236. 1200, 1, 2, 3, 6. 1236. Opa. Megyünk haza. Hova? Látom én. Dosta je bilo mađarskog, ajmo kući. Mira, ne priči sa mnom na mađarskom, please. Jedeš peče, sereš peče. Igaz. Itt van az a Mirán, és a freestyler aus Croatia, nem csak Magyarország, Horvátország, de mindenki Nagyon jó. Nagyon jó, de nagyon jó freestyler, és tudod, Rolli, rollover és a crossover, de... Crossover great performance. Igaz, látod? Camelózo. Here's Johnny. You're always on my mind. You're always on my hardest hour. Dosta je bilo. Ajde prije smo isto, tvoj moj. Ajde vodi mene. Čuti, bom te puhkel. Gde tako pričaju? U Zagorju. To je. Prok te jebi. Koji si jel to pa? Gle kaj mi lepo stoji. Gleč kaj mi lepo stoji, brok te jebi. Ajde zapis. Kao da se ne drogi. Ne mogu više umora. You're always on my heart. Always on my heart. Arjane, da li ima nekakvih problema možda? Tehnički. Da li ima problema tehnički? Mamu, jebem. Kako snijega ti spred, 2 dana.
je bilo? Nije, brate, ja sam lepo rekao, isprati goste. Vodica, dobro. Uzmeš koliko ovako zakon. Ja jeste, tako je bilo, majke. Neki super webpod, ali se pratio. Sad su 20 kamarija. A to mi Slava onaj je bio najjači. Ulazimo Johnny-a, brate, treba već papira. Onako, otvaramo onako, sedi. I Kenja u isto vreme. Ale, to mi Slava. Magarac. Karadžić. Ne, brate, Barašić. Alan, ajde drži ovo.